Isang mau berusia, ya curi muncul. Mulai berusia kalau sama cai kot, kalau bisa dengan plan, kosong di, apa itu suci bank serta berkenaan macam. Kami ada cai, we plan, dan bukan eklesiastis kasih cai syong korus, wiawi, nane we orang kot berkecil kosong ni. Ergader di kasih kami yang sarawasa, nak kot kosong ni yang sarawasa. Dia memang kot menasa ni aku. Im sana udah tu kita kacang sipil. Kot kainang iu kan baterai wasa kita. Dia memang tu menasa dia aku wasa sih. Dari mana kita mau yang mun, kami bar kata bisa watch. Mau yang kita kerana lah. Agak mana tahu boleh nanti terang. Oh haleluya. Cai dia orang cai kalau tadi kawai dan yang sarawia. Away coming to wrong, and we are Koht Sapahl and Onehda. Siohwa Samat Koht Kalangan Koht Lembak Koht Sarawi Koht Man. Kamu Koht kami betul betul higher run what bed band Kokola kamu sudah berbuat. Kamu nak kacau kosanet out of the way run what sekamel naik Koht. Kamu mai pergi batch pasal penuh pasal pergi karbeu ni sampai. Ayat kata naik Koht kemudian nasa, yat gong yang kan orang patah, bucarak orang pengen sampai ke nasa. Sebab mana besarawi, dan kawin masa watch, kalau le, ane we gong yang, pasal kau rock mau, oh we, ada kau sama dengan patok nana, sama tu dah kalau mencici orang cia sama, sentai cepat besar orang pun mana kuasa. Setelian harus puting korus, ready sali dia kau sesuai. Lord, from Caleb and Peter was it. The man moral Jesus Christ. Amen. Kalangan pagita kan yang ia coba kalau ni coba sarawikan dan bukan akai irak laut deu irak walau Israel usah matawat waj melaut dia bukan coba tak benar saya Agar dia coba benar bahasa ni, dikeriau sembang tarius biar nan martian pers, dikayun ran kawanuan sobu, kawanuan ap masa ni sang ran sobu pakai masa no om kena syuda serupa ber, neng serja, om samura labala sesuatu neng syosat, kawanuan labala masa ni yang akan. Aramas bukat intinda na sa celelan Siohwa and Onehda Sapahl Tehnpas Sarawi. Kau na armasan yung suko bakay and pacuan mo aramasan. Nei aramasakan. Tabak mo ay ba niniginan. Iyip kasalikan ay Tehnpas Sarawi yung apan. Wiwiyang doon Tehnpas iyo. Kumay sotyo nilang tabak mo ay tabak wiwiyaw yung kumay. Kumay patugat yung mga sa chocho o tulong na talawla. Biar kana main mana, aku main socha betkila. Biar nu main moni, aku socha cat. Biar main aku socha cat main sakau kila. Biar amai dugu, aku socha cat main karakar kila. O contoh tu main socha kakalapain main caran kakau. Main socha kakasita main kapukat wiwiyawi kiyok main. Match main kota la pontolakan. Ada juga Onehda Sapahl Tehnpas Sarawi. Yang pan kebut perintah, ada kautak tuan berkonek. Ikamele Sapahl Koht masen yang semi wat cek ini dan saya cai mensakapkan. Koht masen yang Israel Israel kan dengan Jews kan ansho berai protosa kalau berbalan Babylon. Rai protor tami rai wiyak. Kamele menan wasang wata-wata kau berang wata cek kau muhe keme. Jika sadaya cai menyang suni rai protor rai surmas kesempat lagi. Uyata cai besen kau no apa rai tami rai wiya rai semosem be wiya mas rai wasang kau sernas. Menyang suni wata-wata wasak sek uya Sapahl Koht mas yang pengen o yang berbeda. No yang umum kan rumah be kamele Koht mas yang kong. Iman wata kaya chay, dia berbuat nak kayong orange siluay sa puno lalay sa psiu.
Yatuan, kumay lesa tuan amay biala Tehnpas and Koht. Tuan nganan Koht in kach lalamay. Erma memen pan kawela Tehnpas and Koht. Koht pan kawela i Tehnpas and Koht besarawi. Erbain kumay mayay Tehnpas. Kecai lo ya Tehnpas and Koht. Wasang wat which. Kecai boros wewe masang boros lebih wiyaw nan kabeda merin. Wiyaw moche nan kabeda ka. Tanda ba shalsa nan kabeda. Kabeda merin kusuya Tehnpas wiyaw na wasang kusuya. Tehnpas wiyaw Koht masa niyang akay and masa niyang ray men Israel kan men shoes kan. Peter yung tama kare ta kumay kotoki umay na kan. Akmay la plofses. Imoy the Tehnpas. Yang sumi what so tama so kasalim say so Tehnpas wiyaw. Eu Tehnpas and Koht eu Tehnpas aray. Eu Tehnpas and Koht eu Tehnpas aray. Yang sumi what atama nganan Koht kaway kini wasap sek Siyong riyaw kabit sansan o kacay ng mamawrit. Mamawrit palimutuk o mamawrit palingin. Mamawrit palimutuk o mamawrit palingin. Erbiyan suri wat wasak set. Kau na inanan masa niyang yan ang wasang wat. Kau na masa niyang ray tama iray katrop kilo. Iwiyatan mo ray tabi na niyang kasal. Tehnpaso wanon wala. Ikamera na magkuchay korusyen na hindi na Tehnpas watch. May 99% the 100% chay korus may temer Christ chay go. Ikamera na magkuch taray chay dosang man. Logo yung chay yana duto. Nila ng duto. Coach moiter, coach kay nang chay duto kan buksaraw nasani. So sa mga kutong re, masyo sa kay nang at kumiyongay, kay den chay na pay ni nang yata goto wasa, kay den chay na pay ni nang yata kita Jesus sa chay lo, sang niya chay rock sa paliman ko nasan ng goto tato, nasan ng goto kay nang inong yun, kay kakrichingen Jesus sa nong yun, pagkat kakuyala sa paliman ko. At kami na chay, may temer chay, protosan chay gotosan ng lo yun, chay ninin kalikipala, chay wiyala dito lang. Yet tama Koht sa masaman kasalayang chay. Kau na masan niyang suko pa kayo aramasakan internet. Ay siya ray karusyen aramas ka kuskusya. Sa ikinchip ay siya. Pero chay uyata mas machay kanon. Net amurik chay uyata Tehnpas and Koht. Sa ikinchip na lang siya ronet. Chay na una chay uyata mas chay kanon. Sa karas wow at chay uyata sa paliman Koht. Ikamera na baktuwa chay luyang sa nakataw ka chay. Ay siya chay Siohwa isang katsyon katrong kan bagay. Pispe na rin chay nagay bag chay kita. Amo ba yata mas sa daya? Amori na Koht. Yan sabi wat kau na inanin saya rong yang Koht. Ngayon ang magiyang niya sa mga. Kakita ibig katrong na nganan Koht isay niya may yanala. Ay tayo na Koht, ay kadarong tayo ng matagad nagdadawa. Hama ko ay tayo na Koht, ang buya ang suka ko sa ayos kadarong pa, na isa watch. So may hindi ka niya, pinaan kita sa matatawa. Diyan ko rin siya, wow, while, tabi ko siya, ngayon. At ikamera na ba? Iba ko mamasan diyan rin. Ano tama, may mimigin na yung kasalit. Ay Tehnpas so we have known email. Kay isang tanan ng verse 1 tanan. Ng verse 1 wasama sa kasalayang child na iray na Israel ko mila ng low ng sochicha. Tama ka reta iray mila ng low ng sochicha. Pwede iray nung sesena Tehnpas and Koht. Abray kat-katrong pain yung maraya. Iray nila, imakara na makabang watakatisan ng walong kukoti. Nasa nila iray, katapatitirin siya. Abray
bola tu malau. Irai pin biar demarai wine apa kini rasoci cantik. Biar lain tu kau dapat pin kau itu dapat rasoci kini cantik dapat rasoci karangan. Rakyat punya betul. Siapkan kerusian Koht kas-kasana yang raimen Israel kawan semua kita Irai koto-koto ki pain arai wiwian pain insana rai apra don't share sena kupren Koht api karaban Koht men Irai men protosan nan Babylonia kotosan tan kaditu premen na nangkin no sanata remen ren eupana remen ren sanata pada bayi kupren Koht on komionge I karaban Koht yang komionge premen share alim bagongja Pak cocok saking proses. Lagi masih ni kau kesalahan cak. Ye wan Koht kecil lala sampa kecil kita sahabat berjeros. Iku peran Koht mo. Apa permemen? Koht bangun korupsi. Mejemen memang personal. Ikan lepas korupsi. Kaitan korupsi. Invitation was all korupsi. Niau yepe. Kerana pitolong kanan person. Iwas apa cakap besar? Kecai korupsi invitation was left kecai. Irai macam memang person irai memang kalau. Irai memang. Ayi Koht men irai men Israel kau dan dia. Emen kapri irai tu. Kita miss. Emen fellowship selaka. Kita men Israel kau bila. Ebis kuasa. Irai kau tapi yang emen Koht coro. Karena tak Koht wiya bay. Siapa may tenglay rani siya mau. Ren nandang citak tok lau. Nini nang kapat. Kita never Koht men wiya ingray. Abray maskun resource bilang. Karena tak batak wang juga wiya so karos so teacher. Ren pipi tak kana sampukat wiyaw. Ayi ka kau na masa niya na kay. Gawin tayo ray basta. Wegi ay Tehnpas wanon wiya no Tehnpas. Ay ray kotak-kotak ipay ni siya na ray. Repanda Onehda Tehnpas so. Ay siya may ban. Ay siya may ban. Alay kau pa. Kau yang so cuma no. Nawiya kalakat Koht so cuma pagkita. Tehnpas so wiya no Tehnpas. Ay no sarao Jesus masa niyan sumbe. Tulungan na natin sa nawi ray. Next step na ray. Ang yang iray na no sulay na isa. Tehnpas sa hindi ba natanggi Tehnpas ang kapata. Hallelujah. Imay ba wiya wasan kapata. Kumay ba wiya wasan kapata. Kumay ba wiya so kapata. Pagkita hilap sa inyo wiya Koht kapata. Kapit kau rin siswat bilang. Nentak sa ray proto sa kaya mo. Aray matang-taw aray nung yung iwasaw ray man iwasaw resumen serve Koht. Tehnpas ang Koht sa wiya mo no. Kasalayan chay language. Ak jojo yung mga chay bini siya ng mga kinakam kangkay siya ng mga paning marachay pwede moruro pwede nalap pwede kelay yung mga paning ni chay pinyang moruro kelay paning ni chay wala si siri sa manya kakapit na palang ang kantay mo na nayan siya magkasot pa ng paning mo iba ang naman ko nasot lang sa kasot sa apple mo imo man paning waray sabihan Pintuwese chay aramas. Nakichay shot para palingan chay. Imo man palingan chay. Palingan chay bang pugalagan. Palingan chay bang uya chichira ron palingan siya. Kareta kichay bang. Duwag na chay lowi soda. Pagkita kisim kosong siyang bang. Dead chay kichay bang. Kaya puputi. Pagkita palingan na kaya palingan. Witiyal yung sa'yo mamaman. Siohwa. At chay may benen ko sa chay mo. Iray proto sa merko. Aprawiya sa mga krabinin ang kapal. Anan law. Siyawityarin namin law law rebay. Nasyong pinang chay ni milalarano. Nandun mag-chay ni milalarano. Kichay ni na nga isang siyotitya. Siyong koras mo man salam sa ramputan. Pinag-ram sa lawas siya. Iwiya tatawag yung pensyon tatatawag na hatay. Kulomer paano tanitaw. Siyolay siya. Kuya tatawag na wiwiya pon pente. Yung paitak sinabag chibitip. Nepmon. Pagkita. Kapag niya pinamere. Ang suri wag-wag-wasan. Kuya meron na nautay niya niya suri kilang tamaw niya. Sampai ini rai sa pasangan plani ang suri. Yaman
Mas, yukin pangatan lang kaprikskan pun. Selkan di pola menda rawat, sakin pola anak talin mga sulatan dengan sel parusya. Pagkita, aramas, rob-roban pengirai, nemo changa che bar pada wayu, changa hila perese yo kasam para sulatan cha. Pola wi pangat salat. Siapa itirawat, lakan pagi kapuralas sulatan dengan sel. Pagkita, irai ya keja orator pagi orator nagdagatan sa irai. Pagkita, chay limin na sa unso chingta. Ayi mga samba na watat kasalayan chay. Iray na Israel pamila ng sumcha. Tama ka na taramila ng sumcha. Kaya kita, Tehnpas ang koto wiyawanon, wiyawanon Tehnpas, ay maray kanina ng kasalan. May Tehnpas ang kasagagota, sliding window. Iray kiklang yisang nanim kasalan. Tehnpas ang koto wiyawanon, wiyawanon Tehnpas. Irai pay dan irai dinin kita irai ko saya besay na so Onehda tayon pula kita so kare tayo iskina tayo pay dan kau na tayo kasoche klang tama ka ni milale tama ka luy sa rangkat kita Koht pagkamu Koht may sa motor kita so may say na pula ikana miskina may lebih sama yang potong rekau luloy ang sabi, kapat ka luloy ang sabi, kasay lang at awasan, kasay Tehnpas, tuwa iray luloy ang rubya sampukat, rakit lang na siyang koros, kapat na salam siyang meray, pray lintita, awi say kita na nasa Onehda sa mga Tehnpas ang koto, chay biyang nasa tayo kaon, siyang koros mau, chay lang, sabi lang Tehnpas ang koto. Kamera may muncay tak jodoh. Cai kenal kurang boj, kita murid, kata promian, kata alam. Tehnpas, murnas, dan mau, dan urun rangkos. Amet, terkak, ikan anak tadi yang mau dan mereka pura tu media. Ngay bayi ay absois. Jadi bilang kami ni bilang kalau peluang absois bilang dia wan so na do ni so tai so cha. Ngay so lai cheu ra kun tu cha tap kilometer. Kola dia abi mo muling. आपल्याला शेवटी नाही कोला नाही शेत ककीर शोच कोला लुक शोच एपिया पिंपong शोच इकन कोला तो कोरिया चिक शोटिचा इकन आने से पपाई नाइट कास ताने न बियरkan oke शोट में ना वाली बने नहीं फिर पुराना ताव तुए पुरोतो बली जैसा Ansyuri wata kata wasam kata wat wach. Awal maasan yang ye. Ami yang kelep lang ikabaga. Ikabaga ngayon ngayon wach. Nan iray dan kabal may milaleo ipulay paparaparen ko. Ikinaisan siya in 10%. Ansyuri sobay kan kita kau. Ibang kasalayan ko may kaparapor kisa pada mga maasan. Ibang ransang rangot kola ibang tayo 15%. Kaya, esok ya saya berkelang tua cek paling besar. Tapi momen syam yang dapat dia lelai kodo yang kelang apa, nak kau sabar aja. Hari kamera ni, esok ni wata kata meo, ini ni, ini tamer nak cai bang wata kuasa wata wata kuat, kau nama sani yang rai. Kau masa ni yang right on first one word. Pwede right pay tapi sini tamer ini nang sama kapal. Atama kau masa ni right match kumai kota la por tola kan. Ada juga Onehda sama Tehnpas saruyo. Yang kubur berenda ada kau tu tuan berkonek. Tapi asyik ada ni nang sama kapal. Asyik ni waktu tu pasal ini kau nak salah.
Yang anak Koht ala kontrol. Yang anak Koht ala kontrol. Magsayang wewe di kontrol, uya wasal kakak. Iray contoh kan katedral ansur koros ng kola chuong Koht ala kontrol. Jesus will catch to ansur koros mebel di uya kakak, ebel kalap kontrol na anak. Niyaso ni waktu kosa kontrol, uya wasal communication ng Koht. Na ansur ni Ray nila ng siyang kapan na nila ng mamawin siyang at kama ko kasalay Ray na may Koht ala kontrol. Kumai Kota na pontolan kumai lala juga pagmailan Onehda kita Sapahl Tehnpas sarawya. Kumai Kota na pontolan pagmailan lala juga pagmailan Onehda Tehnpas sarawya. Ikamele na Koht sa taong juga wasaksa pwede juga nakasalayan chay sa kalingan Koht limpak na nangatapolo. Lord po Jesus ang tapunan ng wow. Every Kota na ponto. Pura wasay ipilan. Uya kasalayan chay na iwas na chay. Ansyo koros na chay nila ang kapan. Iwas na chay na nanak tsaka ka lang po na chay tolakan. Paiwas na chay na communication niyang po. Maswata ang tol, manintay ka nanan niyang tol. Kachay koros na net na gusto siya na chay sulang. Biar wasak cairin we are cai communication onko. Biar wasak cairin onko. Biar wasana cai kakak nak cairin beliau kapungana. Siapa koras nak cairin tiada tangan cai do nakin sapungana. Maksud jam don kaman dia sonen dan duat. Ayi Koht tu pergi. Irainan Koht ala pantolo. Pai wasau berangkat beliau. Sapahl Tehnpas na miminan ewang novyo. Iwa sama na bang kapleo ewang Koht. Parang kapleo wala Sapahl Tehnpas ang Koht para kukuha. Tonton. Wasa na kumiyong ngayon na ang mimi. Tonton. Nagayang miminan Tehnpas Koht dapat tuwa chiray. Dapat hindi na ng samantakan. Siyo na ityan. Iuya totoo lang ka. Bumun na siyo tumewa. Imanin tayo Koht mamasan yung kumaramat. Kanila may iswa sa tsuro. Kasanap ni tontor. Kakabang Koht ala kontor. Wasan ka ng hewong yung Koht. Aling ninaman kan connecten rin kau. Kau naman sa kasi siyang koras ang ityan. Siya mamasan yung chay. Nantikan maturapagin nas wen Koht. Kotame eka chilkupur perenti ne korushe na baat kachiyang ne korushe na baat kachiyang tama ko yogi chana no ya chana ne kayang Koht chana ne mimere kauno chana ne ewang kauno acha ewang Koht ni ne ma Koht en kap apali niya sekolah Bible study kana share kayang kich nan pukan mentagat koi sake. Dan memen makin tiara wasa Ukraine Koht, memen makin mimi wasa, mimi tang wache, dan dwell in the shadow of God. Ansyo nga kanan kuya sa share wasa, ngayon may saraw ka na kainigan niya tawag shadow, nasyong kasigar ka wasa, ngayon man pambiyan, dwell siya tang Koht mamasan niya dyan. Nagchay mga mimi nan wasa na Koht, dwell siya shadow Koht o mimi yan, Koht pang protect chay wasak korusya. Dan Siohwa bang kapit kumay pa na Siohwa kang kawin kumay na. Siohwa meron pang kawin kumay na pagkat kumay pilata kumay na nini nan wasa na Koht sinsi. Dan iyi kumay di siya manaramasyon na kaming Koht. Nay Koht kumume silatay, kumume tarapay. Pagkat i-rain na Koht pang focus and katarang doon rantos. Pagkat ramini ng presence and Koht. Amen. Amak chay latak chay lang pituisan ng presence and Koht. Koht sila rangkin manaman and sinsilay. Pagkat pinakar ng pituisan. Ansyo na akamoy pinakay ang pituisan ng presence and Koht. Koht sila iti katlas siniyay riyaw pira kaprol.
Kapinggian ko pwede Christ, kachdor po ulan lobo, o tala po lobo po ulan wasa. Koros na bang po tala po lobo, rabang sik, rabang kamor. Koros na bang po tala po lobo, rabang belew po nagten po ng kaon. Rabang belew, ikos ko sa iya palingin, kay ten kapalanana, rabang ito wala ka ko kan, tala ko. Kakak mimin ang wow, apa dengan mo mimin ang do, to. Kedekat mimi, tadi orang mimi foto lah pada mana mimi nak wow. Nama gayung kesempat, pada mana tak mimi foto, kuasa communicate kau. Hari kami ada, Koht masa ni yang nak kuasa kuat, kasalaya yang yana ansur kors, lekin pay naik ke tanah itu, sangat bagi sedar cap, tersaman kapal kan bagi cepat dulu yang yana beliau kesigarta, yana beliau chair. May mini cepur tolo, pegi bilaran wow, yairan 10% gold manimre. Ang mau chen, pitong sesela, ikatrok kelar saw chikan, Tehnpas penwoner bialang non Tehnpas. Solar manimrale, solar no ye, ang kamagale po kita, yung biasa dia peinan, kotokotogi peini sedikan, ay tong sesela kuburan ko cho ngayon do. Kami na ibang chay na mas marusyan dulu. Soja orang masih berusia men. Koros yang dicoba cai koros kita. Apakah pengiang Koht boleh? Dan Christ kacto, kacto mimi portabuk. Kacto len nang wasa kayung karkara. Pwede kasalay cai, the soja di Pilipin tamat cai bila na siyang isyak. Yorlap yung pajawan yairan cai kasan Koht. Pwede pengen kaya nang ayo. Iba-iba tabiya yung ayran 10% Koht. Ang mamaw, tabi isa na yung kosmal. Tabi isa na yung may katikatropi. Isa na katropi, puran Koht siya po inari. Dari isa sa wewewi, Siohwa sa rahawat, yung mga 10% Koht na niran. Ang mamaw siya, panichoktan siya diya sa kasan. Iyong kan muna ang kukula lelewa siya ng utang na kinananak o noong sama. Pintuwa siya ka din siya. Answer of check, Kotoren Kauno, Cheptoren Kauno on fire, Uta, Papa, me mature to Kola, then I show him of check quality, Koko, let that was a wow. Dinan Kam, I know Koht meant to have you come your way around. Kana nature Puratala Punto. Nakaman Puratala Punto, or look what you meant. If I play what I'm counted, or if I could put permanently the time for him. Ibang kapay na ito, makayang nina ng siyang rerewo, na sochi chat rerewo, na kanila ng siyang nagkakalan, Koht mamasa niya mo, kichaw diya, kanano yan, kanano pratala ko ito. Tolo iwasan kabagat, iwasan communicated watch, iwasan chay ka, kayang watch magchay ka, bilata, chay ng kita alam, chay ng kakaran ikaw. Iray kan siya na bilata, kay itong rin Koht, ay ilo Koht man kaya. Di paling tadi tamat cai gelap yang sebagai binian wow kakak film kakak kasawi baka memantosan nan apa yang suka Koht aku tolakan diraikan dengan bitar nan film kala kemudian yang bisa dikarkaramia ikam aja nih makare tai rai nih Israel ko resawan wiata tawar bagat perkaramina kau ikam aja nih momen cai dalam mas momen cai film cai kan bilang di paling di paling utuh paling cai ini dosa. Rangot Koht men makasalayang kumiyongay nasuso biya nakchaketa na nachando chasuso bay sa mankapan chota na nachando bilenen songan nasuchi chan na nachando atado Koht mamasan kiyang kichan ichan chana na uyan chana na chikchingkila bay kichan o pratalang putol wasan communicate wasan ewo Wasa kemudian yang secret time of Koht. Icha cairan itu peralawas. Bincang yo ikan perak yo bola wasa. Aplet time yo may pangakla ko tala bondon. Pwede menono ka. Ikan man mabecha yan yo sa matala. Karena do chapta purpur chapta so bay sa isang kapan choto. Pagita
ay ipangangla ng third generation sa masalah tonton. Tonton mga metuwe ang tala tonton daw yawa sa kama. Makaman lalapot, koko tala mga tonton. Kapag may sulang kenay, kapag may sulang bida, kapag may sulang alyan mo ng ang support. Kapag may sulang tuwe di kurang korupsi. Kasong pangkulo kapag tuwe pumita kakalang mili ponto. Kinikilang tiyang pon kabara. Pumita kamili ponto. Wasan na ang loyo. Konak pong kau. Wasan na ang loyo. Karani God. Wasan na kami kosakosay ang God. Wasan na kami kiki ang God ang kawan korupsi. Iray kan siya kapag watong ray kau. Aray kawan iray na God maksos. God pagkain chay korupsi. Apa kesudah kan pelatakan waktu ray God. Kesudah kan ditarik. Menta magapumpum kisah ni ang taular. God sudah kan kuyang nebo. Lau kan pelatakan ang loyo kan watong ray kau. Iyan sudah kan. God sudah kan force. God sudah kan literal na Pilipinas. May ideya mo kan pilat. Mensuwa sa Branwatch. Pagkita chay lang kasi ka. Chay kau taki ang God. Kawala ng mong yung manang natamatorin kauno na isang kabrangot. Komese yung mga Tehnpas ang God. Yung kukuwag yung God. Yung mga Tehnpas o. Yung mamawag yung nanatilayo ko ng Sapahl. Branwatch yung yung ran. Pagkumiyongay kapilat. Onehda Sapahl Tehnpas. Beliau kamau ya. Beliau pernah tanggal 20.